Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Haga khalai terik urisau, la play perda ya kajinya kop lek kai football hapdeng ki kunhon paper ki bahapok ka Mauring Keneng constituency ya ka bala pelong da ka organizing committee football Mauring Keneng. Hal kani kajinya kop wala tip kum ka first MLA Cup 13 Mauring Keneng constituency ka bala play pat ba da u MLA kani ka thanyu ba David Nongrum ubala long kongsan ha kajinya lang. Lawan bani shimata da lai pu atli ki kunhon na keleng ki shnong jong ni constituency. Ya kajinya kun ka beningkong jong ni ka lumpung ya kop kabalalong ha ka khatlai terik urisau kalalong ha pedeng ka mau pedang kabala penrem no ka kunhun na sorang kham da shigo la not QAD ki bilai don lang ha ni ka sis dang ya ni ka lumpung ya kop ki kenthop yo block development officer jong ka Mauring Keneng CNRD block ki rangba nong sen charge nong balawan ban sakhi ya ni ka jinya kop da ki pat ba riu football jong ni ka thai